project no undu wa mbere no gukiuga ati mitigation na project mangikinya ha mwisho na angikorwo kwina andu makiri matura mau ukama evacuate to higher ground koguo no tuge stage ya kumakari ti important reuni what actions can we take iria cingiteithia andu aitu move to the next level turehe experts na maundu ta mau. Thank you very much. Ucio ni governor wa county ya Nyeri ya county ya Naikuru 032 etago mheshimiwa Lee Kenyanjui na muko mukire maundu maingi muno na mena kamwe wakang'ethe ko nginya kiuria giaku we mwiroreri utume uko thini wa studio nigetha mwariririe maundu macio ma county ya Naikuru. Kuna maundu maingi muno mangi nginya tongoria wa bururi nitagwo Njoroge wa Githĩnji ngomba guikeria gucokereria na ndagitari Paul Kifisho tole mahitia maria andu mekaga gukuruhania biashara ciao na ndo a family na mahitia maria andu mekaga makenjiriria biashara nini na niki gitumaga nyingi igwe stari rathi kodu koguo gikona kiuria kigie biashara ndumagira nigetha ngote gukirora Kamau kiharo ni kianyu mwina governor. Thank you muno na ndu gakunge kejetu ndo twakwa kahora ndu gakunge rurie aya